Amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe na Chimamanda Moses. Uyu munsi muri kano kanya ntabwo tuko tuvuga bya bindi bijanye n'abakozi b'Imana. Hariho gatoya tugomba kuvuga hano. Bino tugomba kuvuga ni ibintu bijanye n'ivyo abantu badukurira ngaho. Bamwe muri mwe ndabizi ndiko ndabivuga mumva yuko ari ukunyica cyangwa mwibaza yuko nopfa kugira ngo mbihore. Ariko kwica umuntu yatareka akora ikibi ntibisigura ko kemuye ikintu. Ikosa nuko umuntu yabareka akora ikibi gituma itunga rihungabana. Ikibi gituma abantu bahungabana. Ariko ibitiko turavuga ni bibi tuba ngaho tubona tugomba yuko bikemuka. Ariko nawe utegereza yuko igisubiza ari gupfa. Nawe ntabwo uzorusimba. Duhere no kubayobozi no kubategetsa. Nawe nunyifurize nawe ukanyifuriza gupfa. Ntabwo uzobaha imyaka 100. Bazokwica cyangwa upfe wishwe n'urupfu. Umutegetsi wose kwa uri kose. Hanyuma uve muri isi nuko naze nzoba nahavuye. Niyo mpamvu ndakubwira ngo uri ku mutwe utekereza kunyica. Nibisigura ko nawe uzocubaha iteka. Jewe nta migambwe negamiye, nta n'ubwoko ngaho negamiye. Umugambwe wari wose uyoboye je ntaco bintwaye. Ubwoko bwose uyoboye ntaco bintwaye. Ico ngomba kubona ni ubuyobozi bwiza kuri bose. Iterambere, imiyoborere myiza itari mu bubeshi no kubesha abantu. Ibisigaye bayoboye neza naho bo mari imyaka 100 adinoke. Hino yuko ndabireka kano ka video kakuzwe n'umwubahwa ndabirabe ayoboye n'abashinga amateka. Nagoma ndababwire kino kintu hino yuko ndayibereka. Hano kwisi umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuba ahashatse. Kandi umuntu wese kuba ahashatse nibisigura yuko yanka aho yavuye. Ikindi kigira kabiri ndemeza ko nta muntu yoba ahantu heza yo kwikura aho hantu heza akaza kuba habi. Nta muntu yoba ahantu adacinyizwa ngo yemere kuza kuba ahacinyizwa. Iyo umuntu yemeye guhitamo akaza kuba ahacinyizwa nuko aho yarasanzwe aba baba bamucinyiza kurushaho agiye kuba azuye kuba bamucinyiza. Fatiye kuri bino reka mumvirize kano ka video ngene Kagame yavuze. Niyo naba mba mu nzu yawe ungaburira kumpagarara hejuru kambwira ngo nudakora itya uyu munsi ntabwo uri burye, cyangwa akaza kambwira ngo emera kuri iki cyangwa ko wakoze iki ntakoze, ndemera nicwe n'inzara ntabwo ndi burye. Murumvise ngo naho woza kumuhagarara hejuru aba mu nzu yiwawe, mu nzu yiwawe ukamuhagarara hejuru ukamufata nabi ukamusuzugura utamwumva ngo yakwemera kugenda kicwa n'inzara hako wamugaye ukamusuzugura. Bino vyerekeza hano no mutama wacu ndabirabi yarimo avuga ku bantu baba diaspora bagiye hanze, avuga ko ari bijuju. Ubuho ni video ntabwo ari byamundi imbere navuga. Ni kuvuga ngo nimba abantu bafatwa nabi batarihwa neza, ubuzima butagenda neza, hako babibamwe bapfuma bagenda kwikorera ibibaremera bikanabarusha mugaha ko basuzugurwa harabitwaje ibintu runaka. Reka dukomeze ya video yiwe hano no mutama muyumviriza. Kumva ngo nukuri abantu uzawumva ngo baduhemba amahera make turigiriye, urashaka kugende nta gihugu ukunda, nta gihugu ukunda. Mbega bakigwa n'imyaka duhereye mu kahise kare bakagwa n'igihugu bakacitangira ataco bariko barahembwa. Abo mwibaza ko bozuka bo bibaza kwiki. Icambere kuja hanze ntibisigura ngo wanka igihugu. Mureke kutwitwa yuko twanka igihugu. Bino ni mu bikomeza nimusubire kubwira aba diaspora ngo bazana amafaranga. Kubera ngaho turafise basamwira indaheragico. Iyi message baye bayumva. Baza kubwira aba diaspora ngo nimuzana amafaranga agira imigambi dukora mu gihugu. Tagira ibyo twubaka mu gihugu. Mutangiye kuvuga yuko abagenda hanze ni nabagiye bariyo ko banka igihugu. Samuel ndaheragico ntagira amafaranga asura kuza nganga dusabe ngo adukuremo. Baje hanze kubera bagomba ubuzima kurusha. Kuko bagiye gusaza bamwe muri bo bageze no mu zabukuru. Bagomba ubuzima burengeye ubundi. Ikigira kabiri abagiye kugwana mu ishamba bagwanira igihugu. Ntabwo bagwanye bari ndani mu gihugu. Ntabwo bagwanye bari mu banyagihugu. Uko bari kubamera umutwe
natwe hariho n'ababizibira. Abagwana igihugu babanje kugenda hanze y'igihugu, niyo bagwanye bari. Abandi nabo bagenda kugwana intambara y'ubuzima, ntabwo bashobora kuyigwana bari indani mu gihugu, bagenda hanze aho bishoboka, akaba ariho bagwanira iyo ntambara y'ubuzima. Umunsi wo kubabwira yuko banka igihugu, uko nabo bavuye mu gihugu bagenda kugwanira hanze y'igihugu, nabone tuca tubitwa yuko banka igihugu. Mugabo umuntu ngo wigishijwe ku mahera ya leta, mugabo ngo ugarutse ngo baguhemba amahera make ngo urigiriye, uri mu mercenaire nani cyumaze uragenda. Abo muri ko muravuga bize ku mafaranga ya leta, sinzi abari bo muri ko muravuga, sinzi ko ari leta bari hiyo ngo bize ngo bige bongere bahize amashuri, kuko tuzi ko mu ishure umuntu ari amafaranga yiwe kandi no kuyavamo ari uburenganzira bwiwe, bikaba naho ari inguzanyo mwoba mwarabahaye ku mafaranga ya leta, barangiza bagaca bagenda. Abo bantu mubashiriraho imitara, ayo mafaranga basubize bayarihe, kubera buri leta yitanze inguzanyo ku banyeshuri, ujya muntu ni deni abafitiye leta. Mbwa mu gihugu muntu atari deni afitiye leta, atari leta iba yaramurishe ayo mafaranga kugira ngo yige aheze, nta deni na rimwe afitiye leta, afise uburenganzira bwo kugenda niba bishaka. Abagisigayemo none bo ntibakunda igihugu, abagisigayemo ntibakunda igihugu, we ku gihugu iteye akagere. Abasigaye rero s'abantu s'abarundi, hari abo bamwe muhuye nabo aba ngo genda giye gukora ko mpembwa amahera makeyi. Wowe mugabo aho ugiye nta kori wigeze utangayo, abantu bariyubakiye igihugu, wowe uragiye kugira ngo profit y'ibyo abandi bubatse, waza ko bazokuraba gute? Nta kagere abateye igihugu mu gihe agiye kurondera ubuzima, kandi nimba yamaze imyaka irenga 30 ari mu mashuri yiga, akagurisha agatongo kiwe, ubufaranga bwose akaburundamo. Uyu munsi akaba yaratanguye akazi, ako kazi ni kamubesheho, akaba afise ngaho umuryango adashobora kubeshaho. Ejo mushaka zoba umusuma agende yibe mu mfunga, hako yagenda kwiba mukamfunga. Tutaraja kubindi yivyo mukana mfunga nayo yabibasigurira ntimwavyumva, nayo yababwira ngo mubongere umushahara mwamutuka, kandi bagomba arenze uko n'ibintu vyazivye. Niba abona handi hano byashobora kuboneka, umuryango yakwemera kawusiga akagenda gashakisha, ntacyo bidutwaye nimba tugiye mu vy'abandi bubatse, yuko no gupfira mu bana sivyo vyiza. Twashaka bwo buzima ntihaburana gatoya twaronka tugafasha ya miryango tuba twarasiza hariya. Ubu twogaruka tukababwira mu dufashirize imiryango ikenya, tukemera tukihangana, imiryango igakena, abana bacu bagatangura kuba basuma. Ubwo mwabafata makabagirira impuhwe ngo nikubera dukenye. Ubu twahitamo kuja hanze, twemere kuje turuhe, twemere tuje turuhe, canke tugume ngaho dushake duhapfira n'icahe cabaciza. Mukwiye kudufata neza twebwe aba diaspora, uko benshi muri twe iyo tugeze hanze hari abo twasize iwacu duha imirimo bakora, turabaha n'ubuzi bagakora. Amakompanyi turi nayo, singomba ko tuyavuga amazina, amahoteli turi nayo, amazu turi nayo, amatungo turi nayo, tukabishiramo abarundi atakazi bararonka, mugasanga aho bariko baragakora. Mureke kutugaya, ahubwo mundadusaba n'imbabazi nuko muri ko muradusuzugura, kandi muzogende mubaze aba diaspora benshi bari hanze nabwo banka igihugu. Problem nuko imibereho yacu igoye, kandi nimba baje hanze hari ikintu baronka yo hanze bakakizana mu gihugu, niryo terambere. Ikibabaje nuko nico kintu tukirose iyo tukizanye mu gihugu dusanga ubucamanza nabwo bufise ikibazo, nimudutunganiriza twamara gukora imigambi bigatangura kuribwa n'abasigaye mu gihugu. Nk'abantu 10 boguma mu gihugu bakenye, nta bandi bantu bashobora guhakaza. Muga hariho nk'abantu 10 bashobora kuza muri diaspora bakavuga bati udufaranga tuko turaronka tukune tudukoresha imigambi mu gihugu twavuyemo. Bamara gukora imigambi bagaca baha abarundi ubuzi, n'abarundi bakaba barenga nk'amajana 3. Mwumva abantu bataba bariko bunganira leta. Uyu muzehe nivyo turamwubaha, ariko ndamaze kuvyumva inshuro nyinshi. Hari n'abasanga mu biro akabatuka, akaba ariyo mpamvu hariho bamwe mu bashinga amateka bamaze kuvaho bakigira, akaba ariyo mpamvu ariko arashavura.
aze ararinda imvugo avuga, aze araraba neza ibintu avuga, nguko kenshi na kenshi akunda kubivugisha akagagazo. Turavyibuka yuko muri iyo misi heza hariho umushinga amateka yamubajije ati kubera iki abanyekongo baza mu Burundi bakagura amatongo, amazu bakayatwara, bagaciniza abarundi. Nk'umushinga amateka ntabwo asubije ikibazo mu buryo buramvuye. Yavuze ngo none namwe ntimugenda muri Kongo mukagura amazu kwanyu. Ico cyo gisubizo cy'umuntu witwa umuyobozi, mushake mu binyankira. Ariko byaba byiza nk'umuntu ateye uko aretse kwitwa umuyobozi cyangwa akisubiraho, kuko ibi ntaho bizamura igihugu, byica igihugu. Kuko banarika bwiruko hariho benshi hari ico bamariye igihugu, hariho benshi bazokimarira igihugu. Ahubwo mucunge neza imitungo baba ariko bakura muri ibyo bihugu byasirimutse. Nibaza bako kukisha amase y'inka igitondo cyose, wiri gusatura inkwi, wiri gutema ibiti, nawe ugacuva ngo wavuye mu Burundi ngo wagiye ngo kwiga cyanye kugira gute, kumbe wiri gusatura inkwi. Ugiye usize umwana n'umugore, abana n'umugore urataye, nguhembwa amahera makeyi. Ndibaza ko atani isoni yumva ariko avuga bino bintu. Hako aba mu gihugu kitagira nayo mase y'inka bakura, kitagira n'ibiti byo gutema, nibaguhemba. Bapfa umugenda no guhanagura inyo z'abantu, mugabo uzi ko baguhemba. Wakura amazira ntoki, uzi ko baguhemba. Ivyo biti vyoshaka bikakuvunagura ngaho, uzi ko baguhemba. Kandi hako wapfira muri uwo muryango nkuko nabivuze, wabavamo ngaho ukagenda. Ngo bahembwa amafaranga make. Hariho ngaho abakenguza amateka bahabwa amafaranga make gusumbya abantu bagiye hanze. Umuntu ashobora kuja hanze kukweza agakorera $3,000 by'amadolari, 4, 5. Ayo yose ntacyahereza muri byose ubwo nyene bwihuse. Hari ahantu ushobora gukora ukaziganya udufaranga cyangwa ahantu ugenda kuba hakaba hazimbuza. N'imiburi ugashobora kuzigana ngaho $20,000 cyangwa $30 by'amadolari ku mwaka iyo waziganije neza. Ndibaza ko hariho bamwe bataba bararonka amafaranga $20,000 cyangwa $30 by'amadolari bashobora kuziganya ku mwaka. Hakuru bagumaho batoyakura, bojo bo yakura no guhakura amasa, bazokomera bayahakure mugabo babeho. Hakoboreka kuja kuyahakura bakagumaho bakicwa n'inzara. Nabusanga baravyibushe hano basigaye bubuga ikibaza ngo ni sport bakoroya, niyo miziko iri kubavunagura bikorera. Nawe ikibaza ngo urya muntu ngo ariga neza ngo karafise ubuzima bwiza, kumba zinduka guhera mu gitondo yikoreye imiziko ibiro 100 ku rutugu. Ucakara ubu sinzi kubona byi bayina ntababeshe nta birijana muja kwikorera hanze, nta birijana bikorera. Ivyo ntibibaho. Niyo waba uri kurikorera nk'ibintu nk'ivyo, kwabikoresha amamashine no kwikira ibiti, nibakoresha amashoka, babikoresha amamashine niyagegena. Kandi amategeko hanze bafise ukora amasaha 8. Iyo ugombye kurenza ni uba wabyisabiye. Ico bita gukora ukarenza amasaha overtime. Ntabwo ari umunsi wose uri kurakora, amasaha 8 ntabwo barenza. Hano kandi harakandi kantu haciye avuga, akaba ico twese twanka, bigaca bituma beshi banahunga. Reka mukumvirize kano kantu. Uburundi buratunze ariko amahera y'Uburundi ajahe? Amahera y'Uburundi ajahe? Amahera ya leta ajahe? Abantu bose birirwa bubaka ama etage, abantu benshi birirwa bubaka ama etage yijya obeye. Abantu bubaka ama etage muri obeye, harya muri obeye amahera yinjira bakevya, amahera mu gihugu yinjira mugabo yinjira mu mifuko y'abantu. Igihugu kiratunze ariko abantu mu mitwe yabo wapi? Abarundi mu mitwe yabo turacyafise ingorane kutiyumvira igihugu. Twebwe benshi nitwiyumvira igihugu, abantu no kwikunda gusa. Ngici kibazo muri kino gihugu. Igihugu kiratunze, iyo kitaba gitunze kiba cyaratembagaye. Ari abarundi
turikunda cyane birenze urugero. Uwo mutima nimuze kuvuga ngo indikatori zingene uwo mutima wohinduka, iyo indikatori ntayo woronka, ariko ahanini iyo niyo ngorane. Umuntu wese ahagiye kwikunda bamurungitse gukorera igihugu, aho kugira ngo akorere igihugu ni ukwikorera. Ibivuyemo byose ashira mu mufuko, ibivuyemo byose ashira mu mufuko no mu muryango yabo. Noneho inyishu za kubiye twese duhagurukiye rimwe, nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze, duhagurukiye rimwe n'umutima ukunda igihugu, n'umutima ukunda igihugu, kuko hanini gukunda igihugu biratugora. Iyi deficit ni umwanya mutoyi. Izi mvugo twarazirambiwe. Abasuma si twebwe, abasuma ni mwebwe mwabategesi, ni mwebwe murabizi. Yaba ari umuntu muto yabikoze mwo mumena umutwe, umuntu muto yabikoze muramwirukana. Ntabwo abantu bagenda kwiba amafaranga bakubaka amazu y'ibyo muri leta mubizi mugaceceka mugahora. Nuko mwebwe mu bakingiye ikibaba. Kino rero hano bimuze havuze, nico gituma benshi bati igihugu bakagenda, nta no guhana guhari. Iyo mama muvuga ngo mukwiye kuja hamwe, muje hamwe. Burundi nta tegeko rigira ryo guhana umuntu yakoze ikosa, yamara mwo bahana bande kandi ari mwe mubikora. Ivyo ukunda yuko mwo kwihana. Uwo mutima nyine muvuze wo kwikunda, wo gukunda inda, kwiyubakira amazu, guteza imbere imiryango, ni mwebwe mubikora. Iyo abikoze undi mwa mwarabafasha, iba mubizi uko ivyo babikora ngo amafaranga y'igihugu ajahe, abo bantu mwo bakurikirana mukabafata, ariko ntimwo bafata uko nimwe mubashigikiye. Hamara bamara kurangiza wumvise uwo mutima muvuze abarundi bafise wo kwikunda, kwirundira ko ibifaranga vya leta, warangiza ukababwira ngo bariko bajahe, ngo bariko bahunga iki? Bariko bahunga abo nyine bibisuma bikunda. Before yuko ndangiza, reka muvurize kano kantu gato. Umwanya wa gatandatu haza kwitabaze turufu y'amarangamutima aho kubinyura bwenge. Iyo ni tekiniki nayikomeye cyane abanyapolitiki bazi kwitabaza no gukina igihe cyose. Uzabwira abaturage utariko murabona uko naka wundi uriya ari umuntu mubi, uzagaruka ko byo mushinja byose bitagira gihamya, nabo ntayo bazagusaba. Ubarondorere nuko yabagirira nabi n'igihugu muri rusange. Uvuga ibindi wenda yakoze unamubeshyera mu buryo bwa politiki, umusenya cyangwa ugambiriye no kumufunga. Ahubwo ibyo byose uvuga urabivuga nyine babyakire gutyo, ari ibyabaye, ari ibyo mwakoranye, ntabyo abo baturage bazi, ntibari banahari, ntibabana namwe cyangwa ngo babe barakoranaga wenda namwe, ntabyo bazi rwose muri rusange. Ubundi ubibaganirize cyane rwose, uzavaho bamwanze cyane ari wowe bakunze kuko uhangana nawe kandi wari mubi haba kuri bo n'igihugu. Nuhindukira ukamufunga yewe yanakwicwa, ibyo ntacyo bitwaye, bazakoma mu mashyi ko wabarengeraga. Ibyo byose ni ibintu bizamura amarangamutima atuma kubirengaho hagira izindi ngingo zigoranye cyangwa se bitagenda ibyo ari byo byose byagarukwaho bidashoboka. Aho ni amarangamutima azaganze, ibindi byose bisigaye bivanweho. Ibintu bijyana n'imyizerere n'amasengesho nabyo nuko mu bikorwa n'imirimo ya politiki naho utazabiburamo. Imyemerere nta gihamya zindi cyangwa se ibimenyetso no gushyiramo izindi nyurabwenge zarizo zose. Nubishaka uzajya ubabwira ko nk'umubyeyi Bikira Mariya bareberera n'igihugu cyose kandi impuhwe abagirira zihorana. Ibyo bakenera byose binyujijwe mu ngabire n'imigisha byinshi rwose bigomba kubageraho nta kabuza. Nibabyemera cyane batyo kandi nawe uhora ubigarukaho, nayo izahinduka iturufu nziza cyane irye zindi mu kugenzura ba baturage rubanda binyujijwe mu marangamutima gusa, kuko banagera aho ngaho bakaba bafana ubutegetsi gusa, nabwo bukaba ikipe rusange bose bahuriramo. Ngira ngo kano kantu murakumvise ico bita gukoresha amarangamutima kugira ngo babe barasamaza abantu. Niyo mpamvu bacatangura kuvuga ngo bano bagiye bavuye mu gihugu ngo nabasi b'igihugu ngo ntibakunda igihugu, kugira ngo abantu babe barasamara, ariko ntibazusamaza. Ntabwo turabasi b'igihugu, abavuye mu gihugu nabwo ari abasi b'igihugu. Ishaka bari mumvise yuko ibyo bakunda gukoresha abategetsi banebwesha abantu babanebwe, bakunda kujyana abantu mu bintu by'imyizerere, amasengesho. Imana irabizi, Imana iratubona, iki gihugu ni cy'u Burundi, ni cy'Imana, ni cyiza, igihugu cyiza cyacu. Bijya byose by'amasengesho batujyana mu ngaro batubwira iby'Imana, ni kugira ngo babe baradusamaza byonyine nta kindi.
kuko nta nico bitumari. Tekiniki ya munani nayo irimo politiki ikomeye cyane mu kugenzura abantu cyangwa n'abaturage muri rusange, ihuzwa niyo ya karindwi, ubutegetsi butera inkunga kandi bushyigikira bikomeye ubujiji mu gihugu cyangwa se gukora ibintu igice no mu buryo buciriritse, ahubwo aho ubutegetsi buragenda bukigeza kure cyane abatekereza bose cyangwa se bazamura ingingo runaka zibitagenda banasaba wenda ko byakosorwa, gutyo gusa abafite ubumenyi buhanitse ab'incabwenge nyabyo biyemwa akazi bagahindurwa imiherembere mu gihugu, abandi bagakozwe isoni mu ruhame, bagashyirwa hasi cyane bagakandagirwa rwose, abaturage muri rusange bagatozwa ko kumva, guhabwa amategeko yose ukumvira gusa nta gushidikanya cyangwa kubitekerezaho ko ariko kose, no gukora ibyo bategetswe gusa ari byo bifite agaciro mu gihugu, ari nabwo bumenyi bwonyine bakeneye kandi ubwo buhagije, bakerekwa ko ubutegetsi bwo buhari kandi buzi neza ibyo bakeneye byose. Ibyo rero kuba hari umuturage wajya kwegera bamenya ngwazi byinshi ari incabwenge, ibyo ntacyo biba bimaze mu gihugu, abo nabo gucishwa bugufa, ahubwo icyo gihe nta ugomba kugira ibyo avuga ko afitemo ubumenyi budasanzwe bwagira n'icyo bumugezaho ubwe gifatika cyangwa se igihugu muri rusange, ahubwo hagashyirwa imbere abazi gusingiza no gucinya inkono bavuga ko ntacyo ubundi bashoboye, ko ntacyo bazi cyangwa bari kuzigera batunga, byose ko ari ibyo bakesha umutegetsi runaka cyangwa umunyapolitiki runaka ubayobora, batungira urutoki mu byari byo byose akabageza mu bwiza bahora mu butarangira. Ibyo bikaba bihagije byonyine gusa mu gihugu nyine, aho mu gihe runaka mu myaka bizakurikiraho no bujije budasanzwe no mwijima mu byo bumenyi bisingizwa nyabyo na bose. Icyenda ni tekiniki igambiriye gusimbuza kwegumura kwa rubanda, kwecera urubanza ahubwo ubwabo, noneho bakagize ibyo babaza ubutegetsi bwabo, ahubwo bagakugira mu kwibaza ubwabo no kwishakamo amakosa menshi bashinjwa atuma n'ibyagatumye bigumura, ahubwo birangira basanze ari bo banyirabayazana babyo. Aho ubutegetsi burahindukira noneho bukabwira bose mu gihugu ko kuba hari ibibazo biriho muri rusange ari bo babyikururira. Wowe ubura akazi ute mu gihugu kandi buri wese agomba kukihimbira? Ubu mushomeri ute ku buryo buri cyo ukora mu gihugu cyose kandi hari benshi n'ubundi batangirira kuri zero bakagera kure. Bene abo rero bakubwira igihe cyose ko bahereye kuri zero uyu munsi bakaba bariteje imbere bidasanzwe, kandi wenda atari nabyo, abo nibo bazahozwa igihe cyose mu itangazamakuru bakubwira ko wowe ahubwo ugomba kuba ufite ibibazo byihariye birimo imitekerereze iciriritse cyane ituma utagira amafaranga, ukaba utabasha no guhaha ibyo ukeneye, ntabwo uzi kwigomwa, kwezegamira cyangwa gukora igenamigambi ry'ibikorwa byawe, uri umunebwe ndetse n'ibindi. Ibyo byose rero bizatuma n'igihe ibiciro bizazamuka cyane, inzara yashakika kunogonora, ubukungu mu gihugu nabwo bugahananuka bidasanzwe, ifaranga naryo rigata agaciro, ijanisha ry'ubushomeri naryo ritumbagira bidasanzwe, kandi ari leta nyamara itabasha guhimba imirimo cyangwa gushyiraho ingamba ziyihimba n'uburyo bw'ishoramari mu gihugu, cyangwa se politiki zayo z'uburezi n'ireme ryabwo biri hasi, n'ibyigwa muri rusange bitajyanishwa n'isoko. Ibyo byose nta na kimwe uzabaza igihe cyose, ahubwo uzahora wisakasa ku bugoryi. Ariko buriya ndi ikigoryi bigana gute kuko ngiye nabona amafaranga ku Uganda, abandi bahozwa mu itangazamakuru batubwira rwose ko biteje imbere ntaho bahereye kuri zero. Uzishakamo ubugoryi mu buryo bukomeye igihe cyose, ubwenge buke, ubumenyi buri hasi cyangwa se imyitwarire wifitemo wowe ubwawe ituma udatera imbere cyangwa uhora uri umushomeri ndetse n'ibindi byose biguhamya mu bukene. Niyo byaba bishingiye kuri politiki mbi kandi utari umutegetsi utari n'umunyapolitiki, ni wowe utuma ifaranga ritagaciro. Ntabwo leta zifite inshingano zo guhimba imirimo, ni wowe ukora integanyanyigisho ku buryo urangiza kwiga nta kazi na kamwe kaba mu gihugu kajyanishwa n'ibyo wize, aho uburengana. Ariko igihe cyose uba wararangije gusubirirwamo kenshi byaranakugiyemo ko ntawe uzaguha akazi, ko ari wowe uzishakira igishoro, ko ubukene bwose n'ibibazo wagira ntaho byahurizwa na leta, byose aba ari wowe wabyiteje. Ariko se nibyo? Ntabwo buri gihe bihora ari byo. Icyo gihe rero nta n'undi nyine uzigera ubibaza, uzahindurwa ubwawe nyirabayazana wa byose. Leta iba yera pe. Icyo gihe biba bigaragazwa ko ntacyo ubutegetsi bwawe butakoze, ahubwo ari wowe udashobotse cyangwa se utishoboye nyine.